Anya laki din. Norma, dayjay ka di ti asawam. Wan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagngisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kasla bakas? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandi nakpanawan. Si kangay manang, sa dino ka di ti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi nakain-kasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar dito eh. Gaputakaw awid mo laang, ididimakkalan ti tiyan mo. Inpagarop minoda ka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang? Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak day di anorma anya? Ay na, basol mo Apay nga minakas di timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Iso nga agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadelia. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya? Kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsarden ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung taakas din ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na, as in. Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wana na, tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na, adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amo ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kaw, Norma, balasang kaw. Wana na, anya nga rod ngay. Awan matan ti mabalidan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Un nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na, ura iti kaaduan ti tattao, ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasubraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latat ag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka ditayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Hapay nga min akas jeti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Apayan, Agusto. Apay ka di manang. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kan to pato nga agwid-widawid ti ube na. Ay naman ang dilya.
Nawanin ti bagam, magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di, napintas ka. Kano sa kang kanto, bay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro anay bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan, oh. Anya! Kay sumay. Ay na, kasi ka dilyang. Sa kang kalangaro din pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apa yan, Delia? Sa balimot ng di panagnam. Si kamot manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na, natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan nga agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita. Tanalakaak amasakitan sipod na ganakak. Diyos, Delia. No sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka matitirik na tipada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus. Ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kaskalapato talaga. Nya! Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia, imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo nga ure aglulong pa dagiti pasta ijang hiwat na. Anya? Ay, kahit isumait. Ay na, agure ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kahit. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilek ko kahit. Anya? Wan, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawin mo't. Kimalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay numagna. Kaslaye panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan kwa na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Wan, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kabsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbang ko mga agpanunot. Sana dilaw a dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken na ng inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga nupabainan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay. Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas talaga. Akas mutiki naalas ti ropa na, Jo. Kawa mo paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali talaga. Ay, kuha pare. Ulitag man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Winlatan paray. Nya nga ngay. Tano siyak ti agsaw. Ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Kawan. Isong agtatal na lang paray. Agyaman pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Jayaw awis ko
Ayun na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. Unay matday tadapan mon milaw. Kasla makataon adi ka nagugugas. Ha? Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. Ha? Ngam ay na, saan matkit di anakaskas daaw no nangisit day tadapan mo. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mo. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia, Oh, sana ya kakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. ala, Delia, panawon ka pa dito, ah. Oh, naikamutan, Delia. Apay atilay bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat talaga mo't akas ta nanang, sana bali at apod numot. Ay na, Delia, apay, di mo ka di makita day taima kendapan mo. Kano nakangingisi da mo lang, kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang, kahit isumat. Anya, anya nga ita, nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang, kasla sa andak nga anak, gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, ka talaga akas ta, Oray anak ka, ibagak no amok ahusto Bareng agbaliw ka man mo iti oray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim. Ta oray nagalas kumaday ta rupam, no nasaya at mati ugalim, mayat kumama ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti kunadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbag ta saan ngayong bala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lamang. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. Kano kinunana nagalas ti ropak. Kapunumot kami. Anya? Ay na, Delia. Awan ko mati marikotken ka. No nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isinadam gaya man ni Milaw. Kay, anya ko Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arignan akilaban ni Margie. Anya, one mate, kilaban ni Margie kunak, tanagdenden na adamag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay Delia, tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kaslabi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, Ay sos, di mo man labsan ti agsao ko na man ang Delia. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma.
Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kung namanan ide, akas lapato ti panagna ni Agusto. Nga manya nga ita, naipada kamat. Anya? Ala, pagandarom ki ide, dahito utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka ah. Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak kuma, Delia. Kasta niya. Wen, Delia, iso nga agayatakin ka. Ha? Agpaiso, Milo? Wen, Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. Ah, no kasta? Agdin nata nga roden, Delia. Ay, katuwa na, Milo. Awan parikot iti da ita. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbu nagayam ni Delia ti bado na ijayan ni Milo. Anya. Taapay ka now. Ay na, nagkapoy kamutan nanang. Ket agdenadan Anya. Wun, agdenadan Kuna ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbu nagdan ti bado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan Adelia. Uray kumamanon bagana kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, day tangarod ka anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita, Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamat gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kanto mga min. Ha? Kan anya jay kunam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamutla iti pada na anangisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na, siyak matanti mang katawa itakan ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.